abandi kikintu kiranga nimuvuge ngo amen iki kintu bishop Imana imweretse iki kintu kiranga nimureka hagarara nubundi iyo bagiye kubaka ntibazabicara zana gatoki kawe ngaka ibintu byarangiye uko nguko abana b'abahungu n'ab'abakobwa mushaka gukora ubukwe nimugira gutya gatoki kaka gira wow nimuvuge ngo haleluya ababyeyi murashaka ngo abana bacu bubake neza Imana ibarinde bene babandi b'ingweri bagenda biyerereza mwagira ubukwe none ejo ngo divorce nimuvuge ngo divorce itu usarira abana bacu bari mu kugira fiançaye ikaba yogira umwaka cyangwa imyaka ibiri twebwe twagaza dushaka umugore wawe ukamubonera ku munsi wa mariage ariko turasazanye bare impeta celebra izina rya Yesu Kristo Burasirazuba wa muhungu imbaraga zose z'umwijima zirwanye muzanire umwana w'umuhungu mwiza ku mutima mwiza no ku mubiri uzomubera umugisha akabera n'ababyeyi biwe umugisha devise la play uyu mwana azoba umugisha mu muryango azoba umugisha mu itorero azoba umugisha mu gihugu ababyishimiye nimuvuge ngo amina abafotora ifoto imwe y'urwibutso imwe gusa witwikiriye agatimba kanga foto fata foto Masia Yesu akabarira bombo Oya kotana Asana bombo yarasabye ngo bamuhe ngo avuge ijambo navuga Bwana sifiwe. Amen. Uko nyariko mvuga uriya muhungu umwe w'umushitsi usari wewe mu gatondo yamubwiye nguze nkubwire inzozi nyaraye ndose na sabuni nura mu mama twajanye amare ndabwira ati none nyaraye ndose mbona umuntu umwe atoyivuga kwakunda atoyivuga jenge gutora mbona atoye menshi mbona nyafashe gutya mu gishora nyari mfite mare mbona ngo bakuye imyumbati myinshi idaharuye ngo mbona abantu batangiye kuyiharura
ngo ndababwira ngo nimuyiharure ni twebwe twayikuye. Amare uyu muhungu mbona ngo karahanura uyu namwe ati none nyaraye ndose wahanuye ariko ijambo wambwiye ndi gusubiriramo ndari kubwira wewe wenyine. Amara arambwira ngo ubyaye umwana w'umuhungu. Ngiye kumusubiza sinone ndabyara umwana w'umuhungu ntarashakwa. Mare mbona ngo tutaramye igitaramo kirimo umwuka tiyansubiza na inzozi zashiriye. Rero Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Genda wubake mama, genda wubake. Ubaka. Yakakotana, yakakotana. Yakakotana. Hallelujah. Timwonsakuriza ngo bikunde. Uyu yanyambitse urupeta dore nguru ndarusaza. Hallelujah. 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 Bana sifi. Ejo bundi nagize umutwaro wo kuja mu butayu. Ndamubwira ngo twicare hasi. Twicare hasi tuje. Yewe mwasakuje turi mu materaniro. Aranemerera mpeza iminsi 3 ija mu butayu. Ansigaranira abana banje nabiwe hariho bamwe bansanzeyo. Barawushutse barambonye. Ayi midiyo bwana milere. Mfite ibyishimo, mfite umunezero n'ukuri kw'Imana. Ujya mutama ariko avugana ariko numva sinzi ukuntu umeze. Icyatumye muhagurusa ejo yankoreye akantu ndanezerwa Imana iguheza umugisha. Yaraje asangiriye ku masabune ampatira kumbwira ngo ngwino tuje gutarama hariho abashitsi. Uyu yageza nk'inzoga kugeza na hano ariko napfukamiye Imana kayiririra ndasakusha sinamuhaye akayasi. Ndamubwira umunsi uzakunanirwa nzagusezerana nagusanze iwanyu. Nzataha kandi nzagusigira abana bawe bose. Taha. Imana iranemerera yarakijijwe. Icyo nahagurukiye kuvuga, mpagurikiye kuvuga kuko yaje kumbwira mu mugoroba ati ngwino cyo gutarama. Ndamubwira ngo nta mwanya mfite kuko aba bantu bakihabigana abanyarusaku tibompereza umwanya. Nabasaza umwanya iminsi 2 yo gusenga hari. Ubu ntibonemerera ko ngaruka hano none genda wewe ngo ashike akora ka geste gato yasinze kandi mwari muvuze ngo mu amina ngo agakore warasifiwe jengira kajagari mu mutwe namugira kajagari ngo ntahe ndamubwira use ko cyakintu gitakunze
arambwira ati ihangane birakunda mu miniti nk'ingahe. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Abagabo ukunda aba mbere baza bahisha utuntu ngo haje kuba nka saa 3 ngo haza umwana arababara cyane ngo ababare ndagiye kubatindira kandi ari ikintu kinini mwaraye mukoze giteye ubwoba je ntarindi muntu. Bwana sifiwe. Abakeye bavuga ngo ibi bintu baye bavuga none bafitemo amashaka je naraye mbikozeho n'amaboko yanje mbere yo kuvuga icyo tuvuga. Mutama uyu muntu umufasha w'Imana umwezi 100 nyine anywa amazi nimba wabizaye. Naraye mbonye Imana mbona ukuboko kwayo ndayibona tukazurambirwa ko ndavuga ibitangaza Imana yarayikoze kandi nje biranyubakiye binyubakiye n'urugo. Imana ikorera umurimo ndawubona ngo amare arambwira ati jewe nafashe ndakaza urufaranga ndushira hano bararusengera. Ubwo hamakoreka ikintu twicaye mu nzu twembi turabazanye none sinoruha ngikoraho icyo kintu mutamaza banje ngo kirasane kandi turapfukana aha Imana tugere neza ikintu cy'Imana yateye Imana isohoke. Ndashimira abapapa n'abamama bo kuri uyu musozi n'abakristo mwese iyo tuza ntimuze ntimwabaga mubyishimiye nubwo ari inyungu zanyu natwe kugira ngo tubane ariko biza biba byiza ngo nimbugiye kuvuga ugira bubwira kandi bumve mwese Imana ibahereza umugisha. Reka nshimire protokole yacu yahagaza ku manywa na nijoro. Hari ikintu kiza kindangaza ca protokole muza muryama bahagaze ibo mukabasiga hanze bahagaze mukazuka bahagaze rimwe na rimwe mu materaniro mukabana ubundi ntimubana ariko badukoreye ibintu byiza. Imana idakiranirwa ntizibagirwa imirimo mwakoze. Imana ibahereza umugisha. Ijambo rya nyuma nshimiraho Imana nuko mugifite inyota yo kubana natwe. Nari mfite igiterane nzotangiza kuwa 2 kuzogeza kuwa Mungu Bujumbura ariko bamaze kuvuga gutyo tekereza ijambo rimwe bagaza bavuga bakera badata nabandi ese bagaza bavuga ngo amata ntazamenerwa ndi nukuvuga ngo sindababwira abo ngabo bafite uwo mukutano ariko ndababwira kugira ngo na 2 pazohudumiye nzotangire na 3 none ngire gute ngire gute Imana ihabwa icyubahiro ariko baza bakunda kuza kuturamutsa nabo gishwaga ariko arakoresha ibintu amata n'ibindi ubuki iki shaka uramera nk'uwawe uduhendahenda uzomanuka ugere hariya hepfo nzogukoresha urire uzoza uja kurangiza hamwe na guteguriye ahandi amaze ubanze ucoke. Nimuvuge ngo amen. Iyo nyota musubiye kutwereka itweretse kuko mudukunze. Imana ibahereza umugisha. Ejo rero ubwo mutusibije tukaba twasibye nababwiye kuko turi kumwe n'abana basiza babo bana muzosubire mugaruke gana none tubane. Nimuvuge ngo amen. Ndio. Reka mvuga ijambo bukeya uyu munsi ko ndumva uyu munsi nuwo kubyina mugani wa Sabune yatombose none nimba nzo gusubiza Bujumbura sinzi shaka. Haleluya. Sinzi umumama wavuze aha yashima kumanywa ndagira ni kumanywa yabivuze. Aravuga atejo ni mugoroba nitegereje intoki za Sabune. Atokunduze hayizigira. Ugira intoki 11. Wafuse atoya warubaye Goliath. Haleluya.
amateraniro y'Imana hari ibintu twavuze bine uzorebera kuko amateraniro ari ay'Imana cyangwa gusa kuko abantu bapfuye guhura. Ijambo rya mbere ni iri: ijambo rya mbere rizaryerekana amateraniro ari mu Imana ni iri: kubona Imana. Mama we, none ko muhaye mwumva, wenda babwira nti abantu hano baracari ko bumva, mureke nzotangire na gatatu. Iyo mutumva ejo mu gitondo nozindutse ngenda nta muntu wombonye, nimuvuge ngo amen. Abantu babonye Imana muri aya materaniro nibagire gutya mu izina rya Yesu. Haleluya. Haleluya. Hari igihe mu materaniro hazavugwa amagambo menshi hakagaragara byinshi, ariko mureke mbabwire ikintu Imana yankishije mu izina rya Yesu. Nimuvuge ngo amen. Natangiye kuvuga ubutumwa mu mwaka wa 81 kugeza kuri uyu mugoroba ngo uhagaze imbere. Ni myaka ingahe? Yes. Kandi natangiye kuvuga ubutumwa ngana nari mutoya nanje. Nari mutoya, nari ngana n'aba bana barahanga. Ariko nico gihe natangiye. Nukuvuga ngo nabiboneyemo ibintu byinshi. Ariko mureke mbabwire ikintu Imana yankishije, kandi kinkishije vuba nk'imyaka 5 itambutse. Nimuvuge ngo amen. Dio. Materaniro hagaze haba ubwo umuntu ahaguruka yavuga ijambo, kumva ndakomeretse. Kasha mutuntu kubera ikinakavuze kuri ya naruhanka dutaha. Ariko ngo buce. Nimuvuge ngo amen. Ndabarahiye n'ukuri. Jewe baza bavuga ngo ikintu cabaye mu materaniro. Sinza nkibona, nzacumva twasohotse bakaza mu gusa babonye cyakindi nta kibona. Iyo umuntu atanze neza nibyo nzambona. Iyo umuntu agurutse akavuga ijambo rinejeje nimuvuge ngo amen. Namara kaguma nkabona Imana mu materaniro, mu ndirimbo, mu masengesho no mu miga. Ndabikwifurije mu izina rya Yesu. Kandi umva mbakengure. Aha abantu bateraniye niho n'umwanzi Satani azagira gute? Azateranira. Tukazugira ngo hari amateraniro y'Imana yoburamo kidobye. Ariko aha kandi ejo narabirangije, sinshaka kuvuga amajambo menshi. Ejo narabirangije. Ke kugira amatwi yo kumva ururimi rwa Satani. Nimbugira amatwi yo kumva ururimi rwa Satani, nta kundi twokubwira. Ariko Imana ibahereza amatwi yo kumva ivy'umwuka hayabwira itorero. Amen. Ikintu cyambere ni ukubona Imana mu materaniro. Uwepo. Haleluya. Ukabona ubwiza bw'Imana. Nimwe nkabagira gutya turebe mu izina rya Dio. Haleluya. Ikintu cya kabiri mu materaniro y'abera, ikintu ukwiriye kubona ngo kiza kigaragaramo ni igiki? Nimbaraga z'Imana. Yego. Haleluya. Paulo yagiye kwandikira abakorinto ababwira ijambo risa rintangaza. Yaravuze ngo nubwo tugenda dufite umubiri w'abantu, ariko ntiturwana mu buryo bw'abantu. Kandi n'intwaro z'intambara yacu sinkiza abantu. Haba n'intambara yacu sinkiye abantu. Ariko ngo intwaro z'intambara yacu ngo zigira imbaraga. Kandi ntizigira imbaraga kuzo duhaye turwanye. Ngo imbere y'Imana niho zigira imbaraga. Tegera kano kantu ntikagucike mu izina rya Yesu. Aka kantu ntikagucike tabazara. Hari umukino wa mpemu yera mpaye numva. Hari utuntu tw'udukoryo mpemu yera agiye kugaragaza muri uno mugoroba. Ko numva ibisaha zagakiza. Amen. Haleluya. Imbere y'Imana izo ntwaro zacu niho zigira imbaraga. Naho kumwanzi Satani turwana ni zero. Imana yaduhaye intwaro ku buryo noneho iyo tuzikoresheje, iyo twizeye tukazikoresha, haba nayo zivuga ati karabaye. Imana ikabona tiyo zihagarara imbere. Reka mbabwire umunsi Yosuwa ahagarika izuba. Muza musoma muri Bibiliya, umunsi Yosuwa ahagarika izuba yari yasenze abisaba Imana.
hoya yarategetse gusa. ijambo ry'Imana riravuga ngo Yosuwa ngo abwirira izuba imbere y'Imana n'imbere y'Abisiraheli. Aho zuba hagarara mu gikombe cya Gebewoni, kwezi hagarara mu gikombe cya Ayaloni, kugira ngo mbanze rwana urugamba. hari umuntu umwe umwigisha wa Bibiliya bavuze ngo iyo Yosuwa ahagarika izuba akibagirwa guhagarika ukwezi, ngo haba gubwira kabiri, kuko ukwezi ko nta makuru kwari gufite. Imana ihabwa icyubahiro. ndiyo Kwizera Yosuwa yari afite kwari intwaro ikomeye imbere y'Imana. Hari agatabo ka komantere kaza kavuga ngo izuba ngo ryumvishe hari ikiziriko cari zirise, ryazunguruka ryagenda bikanga, ngo kugeza ubwo izuba ryabajije Imana ngo ese ko mpaye ngenda noneho bikanga, kandi warampaye amasaha yo kugenda. Imana ngo irareba ikiziriko cavuye ngo ibona ni Yosuwa wari zirise. Yosuwa gituma aciyemwe amategeko yanje naravuze ngo rizariseruka saa 12 rirenge saa 12. Ariko Imana iza kwibuka ijambo yabwiye Yosuwa, iramubwira ngo Yosuwa we, ngo umugaragu wanje Mose yarapfuye, ngo none haguruka uyobore buno bwoko, nzokuja imbere, nzobana nawe, sinzoguhemukira, sinzoguhana. Aho uzokandagira hose ndahaguhaye. Kandi yibuka n'ijambo Imana yamubwiye ngo nta muntu n'umwe uzorinda kuguhagarara imbere mu buzima bwawe. Imana ngo iravuga ngo kayishize va mu kanwa ka nyirayo, ni jewe wamubwiye. Navuze kuko ntazomuhemukira, sinomuhemukiraga yamaze kuri hagarika. Imana ngo ibwira izuba ngo hagarara, hagarara basi, ni jewe. Dara tegera kandi kano kandi, ariko hari utuntu tutunuvote turiko turaza from heaven neza, ko turama tuza tuvuye mu ijuru tukagwa. Nimuvuge ngo haleluya, haleluya. Iyo ukoze ikintu kinezeza Imana, nimuvuge ngo amina. Iyo ukoze ikintu kinezeza Imana, Imana iza yibwiriza kukumvira. Yego. Ubundi Imana ni umukoresha wacu, ariko iyo ukoze ikintu kinezeza iza yemera ikaba umukozi ikagukorera. Izo jewe nizo mbaraga ndi mukwifuza ngo itorero buku. Hari akaririmbo kavuga ngo shaka gukurura umugisha wanje, urakaze shaka gukurura umugisha wanje murakaze abakorari. Nashaka gukurura umugisha wanje uva ku Mana, kandi mfite ibyiringiro ko nzawubona. Nashaka gukurura umugisha wanje uva ku Mana, kandi mfite ibyiringiro ko nzawubona. Kavumu hari umugisha tugiye gukora. Ndiyo Nashaka gukurura umugisha yutasha uva ku Mana, kandi mfite ibyiringiro icyubahiro. Ako kantu mwakumvise kaveho. Iyo Imana yabonye urayizeye, siritu ukizera ico Kristo yakoreye igorigota ku musaraba. John Bunyane yavuze ijambo mu gitabo cy'umugenzi ntazanibagirwa. Yaravuze ngo iyo wizeye umurimo Yesu Kristo yakoreye igorigota, nimuvuge ngo amina. Amen.
imana izi bikubarwaho nk'aho ari wowe wabambwe Golgotha. Nk'aho ari wowe wabambwe. Nimuvuge ngo haleluya. Muriteguye kwakira? Bashumba, Imana imaze guhereza Mose ubwoko bwa Israeli. Ubwoko bwa Israeli bwaracumuye basenga ibigirwamana. Imana ibwira Mose, wumva ijambo kunda, iramubwira ngo ndeka. Imana isaba Mose uruhushya. Iramubwira ngo ndeka uhereza nyemerera nisha Abisiraheli bose mbamare. Wewe nzoguhindura ubwoko bwinshi kuruta ab'Isiraheli. Mose kubera kuko yakoranaga n'Imana yuzuye umwuka wera w'Imana. Nimuvuge ngo haleluya. Imana ngo ndanze. Ndabakwimye pe. Nimba uno munsi tuvana naho tuvanane. Warabampaye ngo ubone isho wica. Wabampereye iki? Yari wabampereye iki tumutabagumanye. Gitumuzura wewe warukamera ku ntaho wabaye umuntu. De ati ureke nkurezone. Haleluya. Mwokagira Imana nimuve mutumva dutoya. Ntimukaza mwiyima imbaraga kandi Imana yaraziduhaye. Twebwe Imana yatwemereye ko dukorana nayo. Ha kudukoresha. Imana ntiyashatse kutugira abakozi. Imana intego yayo kubera urukundo irashaka ngo dukorane nayo. Tuba bafatanya bikorwa nayo. Basheri we. Tagigituye mwihema. Musiku. Haleluya. Binguwe. Maria we uzobyara umwana uzomwite Emmanuel. Bisobanurwa ngo Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Mose arayibwira ngo ndanze ndakwangiye reka nkurezone. Ese amahanga yabonye ubahagurutsa bakabona ntubashikije ese bazovuga ngo amaboko yawe bazovuga ngo wananiwe. Imana ngwigira gutya ngo aho kubumwe mwo babiri. Twagaza apfa kuvuga gusa. Mose uzumubarira mu bagabo gishwa. Kuri kw'Imana. Hari abantu nzasoma muri Bibiliya. Mwagumye gutegera cyane reka nanone mbababwire. Mwagumye kunshomboroza mutegera mugira gute. Hari abagabo batatu bazabantera ubwagarwa. Iyo nagiye gusenga nabibuka nzavuga ngo ma. Sinshaka kuba nkabo ariko ndashaka kuba nka Matiyasi ushaka. Nimuvuge ngo haleluya. Umuntu wa mbere nzanza ntekereza kumva ngize ubwagarwa ariko ni wifuta katifu. Ni umugabo witwa Eliya witishuri. Nabi wa moto.
ntiyagiraga ibintu z'urugomo n'amaryogo n'iki wamuzanagaho amanyanga agahamagara umuriro mu ijuru ukagutwika ukava mu nzira. Yabaye nk'umugabo witwa ngo ni John Wesley yaravuze ngo icompereza abantu 100 badatinya ikindi kintu cyose nkeretse icyaha ngo nami naweza kuitikisa ulimwengu kwa injili. Drobisa la prika solevaya papa rimwe gusa apana abantu 100 mu Burundi, abantu 100 mu isi badatinya ikindi kintu cyose bagatinya icyaha ngo nanje nojugumisha isi. Hari igihe uzubwira umuntu amakuru ufite wamwitegereza wamuroranganya mu ijisho ukabona ntiyayakiriye ukavuga uti uyu nguyu siwe. Eliya wita Ishubi yabonye Abisiraheli bavuye ku Mana. Ibi bintu z'uyu mugoroba reka mbirangize dutambira Imana. Nimuvuge ngo haleluya. Haleluya. Yabonye Abisiraheli bavuye ku Mana aravuga ngo reka mbafatire ambargo. Arabigisha baranga yazunguruka baranga. Okay, mwebwe ndabazi ikintu cabateye izo ngibyo ni umurengwe ni umuhimba. Aravuga ati kuva uyu munsi ndategetse nta mvura izogwa imyaka 3 n'amezi 6 izosubirirwa ari uko nabitegetse. Kandi ntiyari yabisabye Imana. Imana irareba iravuga ngo ubwo Eliya yavuze. Icompa abakobwa 100, icompa abagore 100, icompa abagabo 100, icompa abahungu 100 badatinya ikindi kintu cyose bagatinya icyaha twojugumisha isi kubw'ubutumwa bwiza. Imana ihabwa icubahiro. Imvura ntiyagwa umwaka wa mbere wa kabiri wa gatatu abantu barapfa, inka zirapfa, amatungo arapfa, abantu baburirwa uburyo birarangira kugeza ubwo umwami w'igihugu yamenye ngo ibingibi iyambarwa twayitewe na Eliya. Eliya ntabwo yagaza korabora n'abakristo bo mu makanisa cyangwa abapastori, yagaza korabora n'abami. Abami bakaza kumubaza ngo se tugire gute, banga akabafatira ambarwa. Ngo buci drazize vela bato Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Aravuga ngo yewe genda uzane babahanuzi bawuza wirata baba ya 400. Usubira uzane babahanuzi ba Ashera 450 duhurire kuri Karimeli. Yarazi zone iyo ngiyo niyo ari zone de confort yiwe. Imana ihabwa icyubahiro. Ese ubu ngubu iyo watewe n'intambara zo mu buryo bw'umwuka uzuzirwanira. Bariza mugenzi wawe ngo iyo watewe uzurwanira. Hari abantu bazabona ikibazo akamahamagara mugenzi we ngo nyanaka ngo niwe tuzaduhuza. Yo mwoba muzamuhuza urugambo mwoza muhuza amatiku. Intambara aho gushira izobaganda nibakorera igitangaza. Ariko nuzoza uterwa n'intambara uzumenya zone ukwiriye kuyirwaniramo. Nimuvuge ngo haleluya. Bana bacu nimuve mu rugomo. Nimureke uyu mugoroba ntabwo woroshye. Nimureke icara hasi. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Arabazamura ngo amare kubazamura. Hari umugabo umwe wigeze kutwigisha aravuga ngo bazamutse Karimeli ngo bameze kurya ngo kwikimasa c'imandwa bakuye ubwasi. Ikimasa c'imandwa bagikuraga ubwasi nuko kikaba kirapfuye kandi bataracika. Gukura ubwatsi ikimasa c'imandwa bagaza bakizana bene kwa kundi gihaye cuza catera ubwatsi bwagaruka bakacasamura bakabukuramo kurya kiba gipfuye. Yego drubridingiziliviza tuzaho tuza dukora abadayimoni n'abarozi n'abapfumu n'abakonikoni tuzaho dukora satani bakamera nka kurya kwikimasa cakubwatsi Kabunda.
bakajonjobera bakarwara ijunjama junjama wowe ukazuguma ukareba utuntu dutoya ngo nijoro nanabyutse ngo mbona itara ahangaha ngo inyabu yaravu ariko muzobuza inyabu kuvuga itara se ariko umugabo ugitinya inyabu ntameze nka Eliya cyangwa kuko umuntu arakubwira ngo uzirinde ngo nubona arakuramukije kandi nyine nawe waje kuvuga ngo yapfuye ku ndamutse ngo nama numva kuko umusonga uzamuka itu wa munyarwanda ariko abagabo bagihaye batinya ibyatsi ntimumeze nka Eliya bwira mugenzi wawe mubwira umurebe mu maso utese utinya ibyatsi abagabo bararutana narabibo satana arayamanika bana ba mutinya ibyatsi se n'icuma ibyatsi nishisha nibashaka bazabaje kuzahira birirwe bikoreye barare bikoreye ibyatsi bana ba ngo mwirinde gwagira ibyatsi iyo abigize aramaze abagabo bararutana reka babwire ikintu kimwe mutazi nimba hari umuntu ugutinya mu isi mwarimu we nimba hari umuntu ugutinya mu isi ni umuntu wakuroza akakunanirwa ndakubwiye nkwibiye ibanga ni utaryumva akazi yawe turi ibinani uwo ni umuntu wa mbere uzuntera ugaga bragaziri haleluya sawa tavare de sempre umuntu wa kabiri ni umugabo witwa ngo ni Mose yabwiye Imana ngo ndashaka kukureba turebane neza duhuza amaso nizo zandeba mu jisho ryawe nibonemo Imana ati wofu Mose ati nishake mfe uzi icyo Mose yatekereje yaravuze ngo ese ndareba agakiza nimara mfe hari uwo agakiza kazakica umuntu uko azayicwa n'urupfu wo kwicwa n'agakiza Imana yagiye kuvuga ngo nta wundi muhanuzi mu Bisiraheli mama we uko Imana yavuze ngo nta wundi muhanuzi mu Isiraheli ngo noza mvugisha ntamuvugishije mwiyerekwa cyangwa mu nzozi ngo duhaye turebana nka Mose nta wundi wasubiye kubaho nukuvuga ngo yari afite specialite yiwe specialite ni akarusho yari afite akarusho mu bandi bantu bose babayeho Mose niwe wigeze kuvuga ngo neretswe daradize zebana batese weretswe iki Mose we ngo Imana izobahagurukiriza umuhanuzi umeze nkanje uwo muhanuzi umeze nkawe yaravuze nini ni Yesu Imana izobahagurukiriza umuhanuzi ntabwo Mose we yabonye ari Yesu yaravuze ngo izobahagurukiriza umuhanuzi uwo muhanuzi azoba ameze nkanje mama we ni mubwe ngo amina haleluya we turi mu rugendo shuri hari ikintu canejeje nagaza nibuka kuko Mose atageze mu gihugu cy'isezerano bijoro nari naratayeho Imana ifane ndavuga nti Imana nubwo duhaye tugukorera ariko sinzi ukuntu umeze Mose n'imiruho yarushe imyaka 40 wanga kuko ajabuka ngubwo wamubwiye ngo nabwira urutarakarukubita yego uwocumura kantu gatoya ntiyogera ku masezerano karira nkihanagura ngo buce tuja muri Israeli kandi nari narababaye nagaza mzibuka nkumva ndababaye turagenda ngo tumara gushika umunsi umwe baje kutwereka umusozi witwa ngo ni Tabora n'izina riri mu isezerano rya kera ariko murisha bazawo witaho ni umusozi wo guhindurwa ishusho Tabora turawuzamuka hari mu gitondo turenga none ko mu masatatu kera nkiri mu marungu ndagira ngo nari maze gushaka nari ntarabyara umwana wa mbere
nararyamye nti mbona mpagaze ahantu mbwira madamu tinabonye mpagaze muri Israel numva umuntu kuko ambwira ngo hano ni muri Israel yo madamu ati muri Israel habaho uko nguko ntiyoba ari Israel yo hejuru ati yewe uko nguko ugume ube tayari hari igihe wo bugiye ngo buce abantu mu Gitembe ubundi muvyeyi wo mu Gitembe araza arambwira ati nabonye uhagaze ku nkengera ya Yorodani ntidapfuye Matiyasi tini confirmation kuko ngize gute pfuye kera tukibarya haruguru shofe tutaramanuka mu marungu kwibarabara ngo buce turazamuka kuri uwo musozi ngo tuwurenge ni umusozi uri mu rugabano rwa Zabuloni na Nafutali ngo mparenge gutya mbwira abo twari kumwe bagenzi banje ti nukuri nahangaha narose kuko ishusho yaho nari nkiyibona turaceceka aho ngaho hari kanisa rifite imitwe gatatu gusa mu myaka 40 kandi uko yambwiye muri ako gatatu ndakuzi kubabwire oya ye nukuri ndabakunda kandi ntaco nza mbahisha ariko mureke ibyo ngibyo nibyanje nayo nimuvuge ngo haleluya amaze igihe mfukamye numva mu mutima wanje ko umuntu uvugiramo ngo se Matiya tiyego ngo suzubabara ngo Mose ntiyageze mu gihugu ca Kanani tiwumvishe kuko namwohereje ahangaha agahagarara kuri uyu musozi Petero na Yakobo na Yohana bakamubona ya damye vuze induru Imana yarantangaje mutegerere kino kintu ukambere singisomye ijambo nasomaga ubunyine nzorisomera umunsi weje uko wabaye hari ingora shiraho ngaho nimuvuge ngo haleluya cyangwa siringira ubwo ntarisomye ryo ntyanditsemo ariko nimuvuge ngo amen Amen. abandi barambaza abateseniki kutombotse kubaye nabi twese mbaye neza Imana yarantangaje Imana ikubwiye ijambo nawe utekereza igihe ca Mose interval iri hagati ya Mose n'igihe ca Yesu Imana yanga kuko Mose agera mu gihugu ci Kanani ariko ikimugezamwo mu buryo indirectement arabanza arafaragenda mu ijuru ngo amare Imana imuhamagarira mu ijuru nibutse yandirimba ivuga ngo hahiriwe umuntu Uwiteka akunda uwazigamishije umutima wiwe ntazapfa cyangwa ntazapfa nahisi yovaho ijuru rikavaho ahubwo Imana yomubera yindi si y'amasezerano nukuvuga ngo Imana yaremye yakreye ikibanza cyo kumusohoreza ijambo ryo kugera muri Kanani ngo amara gushikajanye Petero na Yakobo na Yohana barasinzira vuga ngo barasinzira kandi nukungukiye bananje giterane gutya aho kumva ijambo ry'ukuri n'ijambo ry'ubugingo mu giterane ukumva bahohoteye ukumva ukareba batamze nabi kurya uba wasinziriye Satani bayaguhemukiye bariya ngo basinzire Yesu ngo arababara ariko aba barovyi babaye nari nabatumiye ngo nibo bazi gutarama none mbakuye mu bandi baje kunsinzirira imbere kwe aravuga tereka mpamagara abagabo bazi gutarama afata telefone igituma mvuze telefone nuko ariyo twaduhamagarije mu ijuru ni mundebera abagabo babiri bazi gutarama ijuru ryonyene rifite woroze y'abataramyi ba mbere iravuga ati umutaramyi wa mbere ni Mose yataramye iminsi 40 n'amajoro 40 atarya tangu ari wenyine nagenda asange muzehiriye uwundi wataramye iyo minsi amajoro 40 n'iminsi 40 ni Eliya nibagende mu mwanya igihe Yesu yicaye hahandi babantu batatu babarozi basinziriye Mose na Eliya ngo baraza umwe ngo amuturuka iburyo uwundi ngo amuturuka ibumoso nimuvuge ngo amina Haleluya. ariko ntabwo bamuturutse aho ngaho badahaye bakora amaze umucyo Yesu ngo umucyo ngumubana mwinshi aho niko mukundira rero
ntabwo Mose ntiyokwaka umucyo siwe mucyo ahubwo Yesu niwe wavuze ngo ndi umucyo w'isi ariko ntiyabivuze kuri Mose ngo niwe mucyo digidirize uzamutandukanya ibintu ntasa nabandi umucyo ngo ube mwishi Petero ngo yitera hejuru ntiyitera hejuru ngo haye arabajira adahaye amenye ibyo hayavuga ngo yitere hejuru abona ngo abandi bagabo babiri bicaranye na Yesu ngo yamayerekwa kwa Petero baje kandi ico nkundira abagabo b'Imana ntibazabereka utuntu twahivihivi kurango yo kwereka umuntu amwe yereka umuntu nkamugire gute ngo abwira babasinzira ati nimuzuke abandi batese niki ati nimuzuke twajwemo ndati niki ataba mwishuro bandi ati ntimuruzuri yuri iburyo ni Mose Petero yari yarabonye Mose he uriya w'ibumoso ni Eliya mu mwanya nyine ngo hayazuka ngo abona kuko Mose ngo afata igitabo c'amategeko ngo aravuga ngo mwami Yesu amategeko yose twagaza twigisha ni wewe twagaza tuba duhaye tuvuga none ga amategeko yose niwe basohoraho ubwo waje ngaha amategeko ni wewe Petero kwarakurikirana uwo muhango ngo abona kuko Eliya atora ubuhanuzi abahanuzi ivyo bahanuye kuri Yesu ngo aravuga ngo twagaza duhanura ari wewe duhaye duhanurira none ubwo waje nta bundi buhanuzi akira bamaze gutanga za raporo y'amategeko na raporo y'ubuhanuzi zomba bamaze kubitanga Petero ngo aravuga ati noneho mbonye igitangaza aravuga ngo mwami Yesu igitaramo kiba kirashyushye rero igitaramo cy'abantu bangahe rero ni batanu bari baje gutaramira Yesu ngo aravuga ngo ubwo ari byiza turi hano ngiye kubaka inzu ariko ndubaka inzu yawe wewe Yesu nubake niya Mose mbonye Mose atari umuntu utoroshe mugambi nubake niya Eliya ubwo vuga ngo mwijuru ngo hatukijwe nini ngo ndavuga ngo wewe Petero kubera ko hayugereranya Yesu na Mose na Eliya uwo n'umwana wanje nkunda nkamwishimira ahubwo muzamumvira Petero ati noneho gajewe nuko nguko nzamvuga menshi narigize ngo none ndatunganije atari ko kumbabarira Imana ngo irafuha ugereranyije Yesu na Mose na Eliya Petero ati narimbize se kuko ari umwana wawe suko nguko nyine nzapfa kuvuga byinshi nico catumye bubaka urwo rusengero rurimo imitwe itatu niryo jambo Petero yavuze ariko nezezwa n'ukuntu Imana itogaherwamwo yaguhaye isezerano ngo iriherwemo tugiye gusenga ndashaka ngo ukurure umugisha wawe sinzi umugisha wawe ukurure uwo ari we ariko ejo tuzosengera abarwayi nzosengera n'abantu bafite ingorane z'urubyaro nimuvuge ngo amen ibyo ni ibintu Imana yampaye kandi ndashimira Imana kuko izi bimfashamo bikacamo hari igiterane twari duherutse kugira i Bukavu cari igiterane c'abamama tugiye kurangiza umukutano haguruka abamama benshi batabyaye umwana umwe nariko mbona akiri mutoya nk'abari abana bari hariya batoya mbona araje aranyongorera ati papa ati ngize imyaka 13 ntabyara yarira amosozo menshi sinzi ibintu bizabifata umuntu muri uwo mwanya ndunama ndamubwira nti ntundi mwaka magingo nkaye tuzobukikiye umwana arunda mukarande bani kaho yokavuza ati muze ati nta makuruzi aratinywa abandi aricecekera dore ko banyiramaye wanje bigirira makeyi turataha ndi umwaka ngushire ndi Kigali mbona barampamagaye bati wa mukutano ni umukutano ngarukamwa none ubuzemo bati bisho tugufitiye amakuru meza ntikagira inkuru ati wa mwana yarayabyaye tuwuhe ko abo dutegereje babyara ari benshi
aramumbwira mbwira nuko yavuze numvisha musengera umuntu umwe ufite ingorane y'uruzarohara ejo uzosubira ugaruke cyangwa nubona umwanya uca hariya nimba ejo utobona umwanya uca hariya hari ahantu uca hariya mureke we aracari hari ijambo mubwire nimuvuge ngo haleluya haleluya natekereje ikintu kimwe hani kavumu sinzi gitumira ijambo rihari guma guspekira nakiyobewe kandi nabonye n'umunsi wejo wiyongereye subiye kuvuga rino jambo umuntu uhaye wumva umutima we uhaye umwereka icaha yakoze cihana uhembuke cihana uhembuke uduhangure dutahe iryo ni rimwe irya kabiri hano hakenewe imbaraga z'uburinzi nimuvuge ngo haleluya haleluya inama zose mbi zagiwe ku buzima bwawe ibicaniro n'ibitambo byatanzwe ku buzima bwawe mbihinduye ubusa kubw'imbaraga z'umusaraba wa Yesu haleluya zabindi byose bavuze nimuvuge ngo amen Imana irwane n'abazaba kurwanya kandi banesha Imana iburanye n'abakuburanya ibatsinda Imana ihaguruke amaze abanzi bawe batatane inzira zose ziva ku mwanzi ndazisibye kubw'imbaraga z'umusaraba inzira zose zo kuganisha ku cyiza uhora haziguhereze mu izina rya Yesu murira nimuhaguruka turirimbe ka karirimbo kavuga ngo ubu ndashinganye nimbara nsenge amaze twinjire mu gitaramo simbaye nibuka isa pasiteri yavuze ngo nta kibazo ni mutarame nibaje kumukura niwe bazokura we
kwishingana barabizi. Nimuvuge ngo haleluya. Hallelujah. Abantu bamaze kwishingana hano bagiye muri asirani. Sawa baragiyemo. Reka kubwira ikintu kimwe. Asiranse bazamara gushika hari udufaranga duke uzutanga. Iyo utanze menshi baguhereza asiranse nini. Iyo utanze makeya baguhereza asiranse ntoya. Ariko amaraso ya Yesu Kristo yatanze. Nuko ngo yatanze ikiguzi kiduhesha asiranse nini. Nimuvuge ngo haleluya. Uzugenda wemye uzingurarinzwe. Uri muri protection totale. Nimuvuge ngo haleluya. Amen. Protection utizindi. Muraho. Haleluya. Hallelujah. Nubwo uri umupfakazi urashinganye. Nimuvuge ngo amen. Hallelujah. Nubwo uturanye n'abakwanga urashinganye. Nubwo ubona ibikugoye urashinganye. Hari ikintu kimwe kizakinezeza pastor. Ese ubu ngubu nariko numva ngo nibatanga kabido kamwe, batanza ka kabiri, batanza ka gatatu, ubu ngubu turi mu kunywa amata, turazajije. Sha bazijane bareke tuzoyanywa kugeza tugiye mu ijuru. Ngiye kubaza ikibazo. Muzamudandaza. None ko mwambaye neza yewe. Ko mwambaye neza. Nimuvuga ngo ndikubw'Imana. Umunsi umwe nari mu gisagara cya Nairobi. Abantu bazi ahantu hitwa ngo ni Masimba. Haba kajagari kose. Uvuga ngo kose. Amaze ngiye ku rusengero numva abene gihugu barigambye ngo nava vizuri sawa wa Kongo. Ariko naranezerewe mana we. Ngo bambaye neza nk'uko abakongo. Murakambara neza. Nimuvuge ngo amina. Murakaberwa. Murakaruta abandi. Yababwiye ruhumuriza. Ariko kurera ngo aba bantu barasinzara. Muri mukurya. Ejo bundi gano no badukuye umutima yemwe. Twese bari mu gisagara rero. Ese barinze kudukura umutima mu gisagara twebwe twaturya igisagara. Tugira kazi se. None zinda niziki. Ari umugabo umwe w'umurundi werutse kunyitegereza. Aravuga ngo abandi atabavyeyi bavyara ngo nibo bagira inda atari kuyo yawe ngo nimbanyi. Ati ufite inda utazi igihe uzovyarira. Ndamubwira nti sha nanje yingiyi ntwaye amasezerano y'Imana namara kuvuka izogabanuka. Nimuvuge ngo amina. Uri mu kwambara costume uzudandaza. Taro kuntu baberewe bamara umuntu yababwira ngo batanga ifaranga bakaza bareba hasi. Nimuvuge ngo haleluya. Hallelujah. Twebwe abaza tugenda twigisha mu bihugu bitandukanye. Iyo bavuze ngo ni mutange amaze ukabona ukuntu bahe batanga. Nza numva ngize ishari. Hari indirimbo twagaza turirimba shoferi. Je unapopanda maharage utafuna nini? Maharage. Sababu gani? Ulipanda maharage. Kile ulichopanda. Je unapopanda mahindi utafuna nini? Mahindi. Kama ndivyo Ulivyopanda. sawa. Ukipanda pesa utafuna nini? Pesa. None. Faranga. Reka mbabwire ikintu Imana iherutse kunkorera. Sukwihaya sukugira gute. Herutse kugenda kureba muri garde-robe yanje. Ndeba amahuzu amwe. Naringize imisi ntambara. Ageze nko ku makoti nka 10 n'imisaya. Ndayamanura nyahereza abantu. Ngo mare kuyahereza abantu. Nimba Imana yaravuze ati wewe uri kuragera ngo ndagaherwamwe. Amakoti ari isuku.
amina warahiye guhoraho kw'Imana ico biba uzogisarura. Reka mbabwire ikindi kintu muzobiba. Wokagira Imana we uzubiba amahoro ku bandi bantu. Nubiba amahoro uzosarura. Nubiba umunezero uzosarura umunezero. Tukaza utekereza ngo wobone ico utabibye. Nubiba amahane ukabuza abandi amahoro uzosarura kubura amahoro. Kuko ico umuntu abiba iri ngiri naryo rigiye. Reka dusenge. Tugiye gusaba ngo Mana kavumu ihereze protection. Imana irinda abakozi bayo mu izina rya Yesu. Imana irinda amatorero ari hano. Imana irinda abapapa n'abamama. Haleluya. Uyu mukutano uzokurikirwa n'ibitangaza n'ibimenyetso n'imirimo ikomeye. Amen. Ntimukabura ico murya mu izina rya Yesu. Haleluya. Ntimukabura ico mwambara mu izina rya Yesu. Imana ibakingurira imiryango mu izina rya Yesu Kristo. Muko tayari? Muri tayari dusenga Imana? Haleluya. Mana ishobora byose kandi Imana y'ubuntu. Abana bawe bafukamye imbere y'amaso yawe Mana. Abandi bicaye imbere y'amaso yawe Mana. Abandi bahagaze imbere y'amaso yawe Mana. Tugize iminsi 3 waduhaye turi imbere y'amaso yawe. Aba bantu basize imirimo yabo, baritanze, batanze imyanya yabo, batanze amafaranga yabo, batanze ibyo kurya byabo, batanze amazi, batanze amata, batanze imboga, batanze ibintu byinshi. Kandi ibyo ngibyo byose ni wowe babihaye mu izina rya Yesu. Dore abana turi kumwe basize abana babo Mana. Dore abana turi kumwe basize ababyeyi babo. Dore abapapa turi kumwe basize ingo zabo. Ubahereza umugisha muri iki giterane. Kandi amahoro ya Yesu Kristo azahora abana nabo. Ubane n'imfubyi n'abapfakazi. Ubarengere Mana. Ubane n'abakene. Ubarengere. Abarwaye, hari abarwariye imuhira n'abarwaye ku bitaro. Ubakize mu izina rya Yesu. Ureba abadafite shinge na rugero. Ubagirire neza. Ufasha abana bacu b'abahungu n'ab'abakobwa. Ubarinde uburara n'ubwomanzi. Ubarinde ibyaha. Ubarinde imyuka mibi iri mu gutuma abana badakurira mu buntu bwawe. Amahoro ya Yesu Kristo azahora abana nabo. Uzobahereza urushako rwiza. Uzobahe kubaka neza. Uzobahereze kubaka ingo z'umugisha. Amahoro yawe n'ubuntu bwawe biza bihora bibana nabo. Ufasha abakozi bawe. Ubambika amavuta y'imbaraga z'umwuka wera. Ubahereze kuyobora neza. Agakiza k'Imana ya Abrahamu kaze gahora kana nawe. Wibuka ibyo bagukoreye Mana. Tukweretse igihugu cyacu cya Kongo. Tukweretse igihugu cyacu cya Kongo. Aha. Ya. Tukweretse igihugu cya Kongo Mana we. Brise le fesa ya tropresika doze le brevenayas. Kanguna. Apise le fote ya doze la breyako. Aprise sili fisa la gondre zelibi ya golea. Apai seli ke selevria dosie priado. Ahadiza Mungu ni za milele. Hagarikiriya ntambara, hagarikiriya mpota. Mwizina rya Yesu Kristo. Abantu bakuwe umutima n'Imana.
damu ya Yesu ifunike watu wako. Agakiza k'Imana ya Abrahamu kaje gahora kabana n'abiteka ryose. Yewe data we, yewe data we, apatisa la pico fera bro, opi zesike la bi, amanisa ligore prevelisa la bro, ahadiza kile saida sotere breza na mayais, opini se la vaya kroke, abini zilifiado, imani rakoze, krikizini, tamba so se fini treda. Ah, tukweretse Kongo man. Tokila danda sime kitalaye. Jime dini stafe. Awiri mirikiri mari de stafi. Ajume. Ababoshe babohorwe. Ronda ya tapwa ya skashime. Ababoshe babohorwe. Lula ngasi. Basubire basanga imiryango ya. Oh! Abababaye bose bahumurize. Oh, Amarira abantu barizara. Amaraso yavuye muri kiriya gihugu arahagije. Tabara mana we. Tabara. Goboka abantu. Itamurure. Opisa le vaya dade. Itamurure mana yangu. Itamurure, itamurure. Itamurure hariya hose. Itamurure. Nimubwire Imana muvuga gusa ngo itamurure. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Itamurure mana. Tamurura. Amela siberare. Lo vare del trash. Tamurure. Lo magasambe la kati. Tromeria zala vare. Shimela li prete. Tamurure kundondo zawe. Aloya skamperarie. Tamurure mu Rya Yesu Kristo minwe. urebe hose ma izina rya Yesu Kristo ma uhereye ma Rupi Silva. siberare pre. Siberare pre. Shimaya sambe. Hallelujah. Itamurure. Robrizili Brisili kayo preda nizariga. Yo. Kumugaragaro komeza kwitamurura we. Tamurura yewe. Itamurura dopela shime. Ela dimista fera li pre. Idi wini jani manga sobe. Krimeria samvera pre. Sanguru nguyu manga. Manda sambe. Ndagushimiye kuko ukomeje kubana natwe. Ideni stafe. Ubane natwe uyu munsi, uzobane natwe ku munsi w'ejo. Usubiye gukunda kuko tuzobana n'abantu ba hano. Ukomeze wigaragaze tubona ubwiza bwawe. Ndabigushimiye kuko ubyumvise. Tugukomeye amashi kuko ubyemeye mu izina rya Yesu. Yesu ashimwe. Amen. Ndatangaye n'Imana aho sinarinzi kuko Imana izimvugisha bigeza tucinjira muno nareze umwana w'umukobwa sinzi nimba ari umukobwa nimba ari umudamu umukobwa numva umutima urambwiye ngo tumwatureho ijambo ashakwe riraguma riragaruka ngo mare nsaba ikimenyetso ndavuga ngo Mana uyu mwana w'umukobwa nidusohoka yanditse amandiko mbabwi ndi imbere y'Imana izisumba byose ndavuga ngo nidusohoka yanditse amandiko turamwaturaho iryo jambo mbonye atumiza ikaratasi numva gusa ndarize none bishop ndakugora kandi ngwino twatura ijambo kuri uno mwana w'umukobwa ndemeza kuko Imana izivugana nanje Yesu ashimwe. Amen. Duheze Imana icubahiro. Hallelujah. mureke agume yandike. Tugiye kumwatura ijambo Imana imwubakira urugo kandi urugo ruzima ruvuye ku Mana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nibwo bwanje bwa mbere nsabye ikimenyetso Imana ikagikora nkuko nabivuze. Yes. Amen.